Ban pentelun iki kam syakri padba na kabenta kasamoy kam jaga senam arhajar arpusan hado arhajar arpukundai. Hakakat santere kula lengkot arhajar arpusan kidong ilam kerib ho Youth Federation sengkeme kila pentemai kidong kit kam kiba kemat joka hakabalat penrong biang yoba bipul tangkio ban beteng ya kakam kumu presiden na kabenta kini kasamoy kam. Ya kini kejeng pentemai nukit kam ke RBYF sengkeme la penlong numba ke General Executive Council hakaban lor uba bipul tangkio kumu presiden na penskamru uba AG Stan Chief Advisor ba Liandar Noshli Working President ba Obi Marbanyang Vice President ba Kie Nengnong General Secretary ba Dennis Sinkli Assistant Secretary ba Pipi Kela Chief Organizing Secretary ba Balawan Merwen Finance Secretary ba RJ Tangkio Political Secretary ba Wanper S. Walang Publicity Secretary ba S. Marbo Education but Environmental Secretary ba N. Makdo Sports Secretary ba E. Karbani Organizing Secretary ba D. Wardri Transport Secretary ba S. Hing Employment and Agriculture Secretary nolor kiwi-kiwi kidkhot. Lawan ban penskami gini ginong yalam batmai ke RBYF sengkeme do ba Bibi Makdo Chairman ke Senjuk Kirang Basnong ubreru Presiden berem ke RBYF ba Ike Lapang rang Basnong ke Saiden nolor kiwi-kiwi. Habagren ban ai ki kentian kentukan pam uba Bibi Makdo ulapan pawe ke jing sengo komen ban saki ba ke RBYF ke bade kawin ki seng ke bela rembha hagane ke district ba ke jelai kalanang yai pau na kawai ke porch kawai pat ban ai ke jing syakri ke bejanai bat ke penwen to yu pat ba ke district bat wat ke jelai ke belong ru na mar ke jing don jing ngelam ki ba syampang kum kawai ni giseng ke bela he bat pau nolor ki kam syakri pat ba bat ban pet ke bha kamiat ke bobon kiliang nong yalam kidang day bandon ya ke jingit teli bat ke jingit trilang bat pesngu tho ya ke jing koridor ke jing long ke besngurit bat ban buram ya ke shlam trikam daga bapen iru ke nuksa syaki emlang salang loong uba Bibi Makdo shushu uloong bakum balatai ke shlam trikam jangga RBYF halor jong mau siang uba penpawe ke jing long scam ke nong rim ba baki deban kan mau ba ki kemat jong ke Riboy District ki pet syakini kinong yalam kumta kini kinong yalam ki deban long ki bakit egalengkor bat bandan ke jing teli Hakmat kejing tipril to play. Hakmat kejing tipril to play. Pangilong kanungsa. Pangilong kanungsa. Babha hakmat kitkot. Babha hakmat kitkot. Batru hakmat kinong song. Batru hakmat kinong song. Jong the district Brokaway. Jong the district Brokaway. Islam RBYF. Islam RBYF. Islam Gariboy. Islam Gariboy. Islam Gajat Penriu Kasibaya. Islam Gajat Penriu Kasibaya. Publish. Trong cái sách và nghìn lông thì nục xa cái lạc xà lạc và nhà tiếp trai và tịch mỹ và nghìn lông thì nục xa của hát và nó ra cái puram trong cái sách gì và koi dalam bahasa Indonesia ini sempat ini diketahui kalau ingin pentelun kartun kalenti di penginasan di kesekolah hari ini kesini di pemerintah kesini gidang ni untuk yang barem lu dari por jumongkang ila syakri la prelang ha syakri jung ka RBYF Arpusan kot pidam mentang pidam nya gelengkor pakia oke kenau tang ya koi kikmat jung Riboy pet sepikan lada kelang ubak people kumunang kieng nya geling kenau lai kelang la wapai ke kikmat tang yo presiden tang yo advisor tang yo secretary nila song besok kali mentala dengan yen jong Riboy Youth Federation kanga ngama parok ngama mau Henry ngapoy berkat ko ba ipulong ng kin kindor di ba petleo tayo kagili yen kimi lanti magiging ng yalang ko rin ta kinya pero lala pero kinya pero la ngamo kinya ngama nadu ngin ng yalang